Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Ituko nerie sabato mwanchumo rigereria na gukwandira ndonsi asore na gukwarigania SMS ya mayakurwa Ensoko ensa eyamo asobotko bwega bwi 15 na gatatu mutinyo gatano na kabiro mwaka bwe chirubere 25 na muno gusaba kwaninga gwatwarire ritukurigia na bwego kwegokire nemeroberio yagenderera sembeo Ensoko TV nchenkuru kwa Clinton Ndigi asedi bagalia bakomba tasekuru ase studio ya kabiro to gusabiro karanso iketo kumanyari ayenekiwe asema mbiari ngentambe wikachinga kichiga na aria bariki baito bamangana basangiriri kwene kyanto chigo sanga senchira iyo boikerano nyoro boigo MSM yakuru Ensoko ritukeriga na boko yabwatia kuetera emitandao itekerero Facebook na YouTube na Ensoko TV abiga se mitandao ya Nebu na Clinton Ndigi MSM yakuru Ensoko ensa mo mancho morigeria achakira ba Karibu sana mwanchumo rigeria bono to chaka no robotiro kubwatia maega yo okugirerwa na baonchoreria abakaba kebechiro ya Keumbu hase egati abantu baringere kugira kora ebinto byabo hase ngenche chiburaburu echo cyaye negatigwe ase chireyo chinga ketare ababwatani bensemo yalinda mwananchi bare kwenekya etare abasensemeyo naboyo ekairera hogosiria kubugima kumusawa yo Masirita Vincent Osiemo manyekene bona mapinduzi uyo serito bugima bwaye naboyo oyenetigwe ritukurie gora senka yaye asomoyega oikerene na barai ao egati abo hoyore neganga yokorie kerugo kyobarai bwense Dr. Fred Matiang'i nigo bono ritukurie arero hoyore neganga yokorie kerugo kyobojumbe sensemo ebunge nyaribari chache Dr. Joseph Virundu ayesokire na koiranira mbuya mono gucyase bari bonse bamwariganetio muske Matiang'i ime ya Keumbu akugania abantu kubabera abonjorya bakaba kebechiro ya Keumbu herio kubagoria banyara ko bakwenyorera engere yabo na gukonya chiamate cyabo nigo boigo abodire umujumbe bwense meyo kweneki abuna nkoikiraniare amagendro ao ari abananchi baganetia muri kitopetu el machini na rogoto igorera MSA ya mayakurwa Ensoko obotiko bwarero Magaga yabarai aho bakarawa no yore neganga yokurie kiro kyobarai bwenso wetere kyama gya Jubilee Dr. Fred Matiang'i gokore taro imemo chukyombo abrit kure igoro na kugenda samatanga yoko mwana Vincent Osiemo uyo abanga mumanyete mapinduzi ya sensema yabo basi Nigolitskorero yokurie kiro kyobo chumbe bungenya ribari chache Dr. Joseph Virundu aisokire na kuiranira mbiya manto bonse asobwanchene bamoro gatino nyanensemo iyo yechiburaburu che negative chinga kichetaro yalinda mwananchi chikibere cha etire yanto baminta asante sana asego karibisha omosiko ito Fred Okengo Matiang'i na komorokia obwanchani obonene gaiga Keumbu na komorokinga nonyamangana abete makeliria wiki ende twalenga intuno monto yomo ne decision yo munyaribari decision yo mugusio mugima yabeire constantinga into etole ase whatever one time na ando ko make sure chikura jigocha umuntu gochora sobo president no Fred Okengo Matiang'i na anda sobo jumbe wanyaribari chache inje nkalo mujumbe 2027 asama sabaito na sobo anjani abantu baito batorogetigoro kurengana na Dr. Virundu nigaborira abantu kubabera bonchera bechire yo ya Keumbu na kubakori bonchoria ere bakonyere chiamate cyabo Keumbu bono yachenje titaliyo shida yaringi Keumbu bono mangana ororobire abangina bali ntwatalete na barabwechira abandi tukakwana kabisa bagatutega kino no kumanya nto amanyitenga kia mangana yaringi igongo sobora abantu baminto kakikimo gweta tema go support abangina bali most of them they are totally innocent in fact ibintu bya saregete lakini the bigger picture bali barete tukurusiko bangina bandu baboirio the way mpaka kurunyamira muino abande mbali bagusi twate kurealize
ebachitegaria kworokinga namba asinjiro na kutumika that opportunity ko disrupt biashara byabo lakini basore amabira aromba sabete sana kiro muntu gweta nyari kuguria bangina bali echireria nere korage nere gosomia abantu nere agachi toro gongoro banyare go basupport ekerekyo boigo nigo Dr. Birundu amamachire muchumbe bwebunge nyari bali chacho moskeza irijanda asogota ikrene magendro namona yechipara sensemeyo asarrekana semetanda matka wango igaga kugura chigari nagoteba nigo chipara chire chimbe nakobori abanyali bali chache kubwatabire bakoreterwa akorende bakorogochora koronge obochori borobosyo mwakogocha eto abashocked ekero nonye besides before kugura none chigari auto abege tobisi akobwata aguri chigari chiri chinene ye chibesa chinene ngabone chipare chisarigete nyari bali engo chigutumia chigari kuri chikura baminto egento abwenete gukora and I'm advising him kaki there is the right time yo gukora ibintu ibi none kera abantu bakwira umuntu akwite ndatara tugutu no kwarenge keumbu okochaka nande gosera kwa ruro e wiki terahera orio kare kugura chigari chinene ari kiamburo chigari chinene chibesa chiabangina baito baregaiga chiabana baito babwende kwende school kindly this is not the right time to do this abantu baito twabaire a very clear indication chibesa kichigo chakoraki karie aendalete muna ole karau bakoreta korete gasi torie arwarete nonyina marangeti tubwate chimaturezi gakoreta mubwate omochere n'ekingende bwata lakini ritukorie chikura mo mix chikura n'ebintu bibyeto because amagendera ito bone gabwate tabegete nyumba chingo kichiboigo nigo baboria basai gotiga utume ko bege siasa goitera manyinga na kugania bagusiko beko murembe chinga kichonzi na abana baito mo gutumeka kandi to tumeka sigi siasa kwa 510 za abana bamina abana bangina baminto abangina baba aba bamina so gento ndaba sorore kero monta ko irebe so chiko irominto kwa bwatire besa lakini go goika kolutalige no goito mwana bande mwana mino egento egekonsana because mambia na yogocha konyana ole seyo bagusi tawam abagusi ubu bagombo akabero mwakanya cyana beta umangamba beta binde byo bagabonto kumanga ibokuru mutaka guteganya kubanga ubu bagobondo butayise ni bonye kumisa okumisa umwana mino oyo mino gikura ngikiere tigana togendamo tutigana mangano bawo Kurpocheria Ensoko TV kuraigo mocho Kyombo kaunti ya Kisii Chempethuel Machini Mimano murikitu Pethuel Machini na robotu wa senchira yobo ikero ntogoska bosyo mancho murigaria ya robotu ko batakana nechisemi Skuru ya Banyaroka ya Kibingei kutoka ase sub county ya Belgut county ya Kericho niko bonega ndrete konyora humuchando omonene bwa mache igige kwira ko bahege tange kenena sugu ikirane bokoreri bwabo bwechisemi ase skuru yo asenga kentambe bono nigo abarukiwa Abanyaroka be skuru yo bakonyora chinga kichinko ase ko babetereria kogenda na kurigia hurochero range eri konyora amache ayorache ko bakonya gwikirane bochano bwabo korenga no mwarimu monne bwe skuru yo nigo bono aikirensinyo hasoko gandaria gusira bana bo Banyaroka una enchira yo kwenekya emiroberio yende yobochenu ase skuru yo murikito Vincent Munda agotomanya senchira wikirana aseke ka kimetinye tatobono abaroki wa skuru ya Kibingei nigo babere bakuya mache kurwa soroche rorange gakwenekya ayonsi chinga kibaliganira masabo asabaroki wa bali abago cyago isaransa samatemwa manene omwarimu manene we skuru ye Jacqueline Ngetich niga kwerera amakongwa ababwaternity ase skuru ye. We have a lot of challenges that we are going through at this moment in time. Being the water challenge that we are experiencing due to the ongoing road construction, our pipes were dug out, and these girls have been going to the river to carry water for the iron use and for the kitchen use. Gakwerera ayonsi nigo mwarimu yatebire yabeire akongo kogenderia murobiri bw'ichisemi ase skuru yo gwetera buna nonye nigo nigabwata madeni yechibesa echiatara kana bakori gasi rideni ry'ichishiringi gwetania 503. We had arrears, salary arrears for our non-teaching staff and also for the teachers employed by the BOM, and it has been accumulating since then, and it's really difficult and not easy for me as the school principal
to run the school. Omokonyi bw'omunyakirogo bwa board ya seskuru yo Moses Rotich nigatebire omunyakondo kwagacha eparense meyo nigayereti kole machi Kenya asaretire obututukanu asensemo ya mache egento bwega goteba kuya mache kurwa roche nigokogokora chinga kicha masomo asabaro kiwabu. The constructor who was doing this road, the Kibingei road, we had water and they could not even wait for us to remove. They could move straight, dug the road south and destroy the pipes. Even the community are crying, we don't want to see the cars going. What time will they be reading? Bono nigo bakohoria baraibo wanchoko yakobasira nalyo baraikiranie emirobelio yabo buya. As being here as Madam Janet Rutter from Dallas, Texas, the outgoing president got up International. They deserve the resources that they can be better citizens. These are the citizens for tomorrow. And I want to encourage anybody who is listening to me, who is having a goodwill, to come and let's pull together. So we really call upon our leaders and any other person of goodwill to kindly assist us reconnect our water, which you are always having it before the construction of the road. Vincent Monda, Ensoko TV. Memono murikito Vincent Monda na roboti ororo chisemi kurwase account ya Kericho. Tutigarita sengana yichisemi mwanchu murigari atokore nabona se account ya Kisi nabona njira yamo yogokinia hebirango by'ichisemi niko bono ababwatani ao kurwase University yatangaza baikirana hase ekerisia Kenya Marambe eriko semia Bible na boiga borokiwa abo Osira bega borokiwa abo bakoragwa na Professor Constantine Nyamboga niko bono barure okoboria gucha sa Bible na boroko bari bataisanegeti na se banyatiko bakwariganirwa kwenda kya gisemi cyabone kyombegia kusips bose babwate chikosi batatageti gokora bayina kibunango yasoke bare erigo sira kwenda kyango ikirana barase skuru yo yatangaza gokora amonchoreria niko bono habariganire kweri kya se university yo erigo kora chikosi au na kwegandaria asainekia unanigo chisemi bose bakwena na chisemi na boigo kwenekia gukinya chimbo kya barko wakoba chingia murikito Frida Kerubo agotomanya senchere bwikirana nasekirisia asabegenwa abaikirana asamameranyo ya matera ukwana Father Thomas Makori nigagokera umuroberio yo na kuharigania ababwatani kurwase University yatangaza kurobo semia igoro yogokinya ebirengo bichisemi. Pleased to host the team from Tangaza University College. Wako hapa na sisi, wameungana na wazazi waliokuwa huku na wameweza kuungana na wanafunzi waliokuletwa ili waweze kwenda kujoin masomo katika university. We have come here to the parish to conduct some festivals, and we are grateful that Tangaza University has also come in to introduce some programs that they are doing and carrying out at the university. Many of us didn't know Tangaza University, but today we are grateful that sister together with Professor Nyamboga have come with good news. Nonyamaga Yakubs kubwatuka aborokiwa Asichi University na Boigochi College. Professor Constantine Nyamboga abolia bali bataisanegete ase barangireti ogochia bose gokora amaunchirolio koimukia egetambukiro na gosirwa erigoswase University yatangaza wasemia bana balia results ria toka ku KUPS bataigweti byanga ase barangiru gochia gose chikosi barangiru gochia nchiringia gose batagete gochenchia anko basabanga mambi abana bali bakoleta amatemo ya 2024 moche toba assist go transfer moche toba chikosi chirimu atagete mutanyora university chinde asensemende nigo sister Esther Migayo asegeta aborokiwa gukora chikosi chamaboko ase University yatangaza elioko egenderia Oboigoni gasegeta abaibuli gosomya abana babo elioko konyeka amatuko abosio. Masomo ni kitu ya muhimu sana kwa sababu kwa wakati huu wazazi wengi wanauliza wapatie watoto wao nini. Na kile ningewahimiza kile tu naweza patia mtoto kwa wakati huu ni masomo tu. Katika Tangaza University
tuko na courses tofauti tofauti. Hakuna mtoto hufail kwa shule, na ndio sababu kwa Tangaza University tuko na TVET Institute, ile inaangalia yule mtoto amepata grade ya chini kutoka D kuendelea, na kutoka akiingia kwa Tangaza University tunajani na yeye, tunasafiri pamoja, tunamwangalia na tunamsomesha mpaka aendelee na ile doto alikuwa nayo akitoka form 4. Agalau hakupata nafasi ya kuingia university direct, itamsaidia ili aone ya kwamba kulingana na akianza certificate ataenda diploma, na hiyo baadaye akiwa ako tu na huo moyo wa kusoma anaweza ingia afanye degree yake na ahitimu kulingana na ile doto lake. Profesa Nyamboga nigamenta buna arene gisemi nigo bakwegeria chimbwa chingia nabo igo gukinya kimoika. I would assure you for free. Akarego ja discipline, character formation ayamuno mwiboli umwana oga ajira Tangaza, be assured ngo umwana wago ja out of the best. In terms of tuition to more user friendly, abaibuli akaromogo cha tikakuondoka kiagare fees ya itoto konyora ndonsi. At the same time help learning koruwere. At the same time number 1 no Kristo. Igonge university umwana goja gocha 3 university mbe na nakaruta kwa fees na otoka mbato igwane, lakini gentekerene quality education iye gotoka Tangaza utanyora ndonsi. Boigo nigo barigania abamenyi ba South Mugrango wesokia Sobonge litkolia angyo eliokonyora obosemia asekelisia Kenya Marambe. Kesho tutakuwa huku, wamealikwa wanafunzi wote wanataka kuingia kwa university na TVET, wako na hizo faculty waweze kuja baada ya misa ya pili, tunaweza kuwa kuanzia saa 2. Kwa hivyo nyote mmekaribishwa na tupatane kesho, kwa sababu timu yote itakuwa huku, watakuwa wanafundishwa na kuonyeshwa mahali wanastahili kujaza hizo forms za kuingia huko. Misa ya kabere atoja kobaga mpaka ange saa 7 kuruoro tumanye kogenda. Kerubo Frida, Ensoko TV. Memono Murikito Frida Kerubo na roboti rwa senchera yobo ikero ntogos kabosyo mwanchumo origereria abamenyi bensemo ya mochenwa au bara batumiki bepara ikuromo chenwa kogenda nyangori niko bono besokire na korokyo mogokoba mega yepare yokorema na boigo konyara koba gikugarigwa agukora negetasini kigagia Nsoko TV niko bono ba mwakire mbuya umujumbe bwensemeyo asoko enekia na kobeka hemiroberio na koigo ebirero byabo na kobaroseria epare yo asebono bagandire umunyakonda konekia nkoyaro siare pare yo goika ekoba ebirengo biri biganeiria aseboigo batebire niko barengeretie bekwe elami inde chikoba konya soba sombi bwabo tambe arenge gotebyo muchumbe eparapara yeye ntuanye kwanira sana nande bwieka nantebe tinge parapara yeye kubekeruki besa se budget because ntua mochande pare ya tuchanda sana tugateba nga eparapara yeye igere mainstream nere kogenda yachi kubwata ali bonyama nande ne parapara okorero bwata mangana economic importance ya manene mangana masao echa enkure mwera ibintu bikoende chiro keroka naho bikurwa abantu bagweta ne chiombe guchiesi chiro naho bagweta ese parapara yeye nare gotebyo muchumbe mbiya mono nae twigwete kware kurime parapara yeye nare gugusaba eparapara yeye contractor yanye bwate nja nye igurete kina kigente kenene konye parapara yeye renke babe ko muchanga gera twa embura na ya twete twa ya matoga babe ko muchanga bake nyakitari babe ko chikavantini itwara rebia igo mo shimi wito kwa kole yendu kia mana soko nyegaria na ko toa pare ya bengia pare ko nyakitari mu MCA wito tiganye biko muchanga na bintu yete ubuya ande ntore no mo kasinge njobate betenge pare ine bekwirami gwetani nayo amagendero yo muchumbe uyukuru kugisairo tomweto kaboka singe njamagendera abaire kagokora namagendera manene asokoros tiobisie chiapa echitale ngo kuruenga ke yakare nabo igo na rosie birasi school kere school ngate 100% all not 100 rende turamo bekera 95% kere school ya nyolire class ya isi JSS
ekikero siribuya asenjerengiya chicho chiaye chirosiri asenjerengiya chikorerekana smart na bego toko mwakera mbuya mono aendere no mukio yoyo na ande tabasi gochenjio koboka singenja maendera kurumaega chicho echi arenge chimbe chikogwera abanafunzi aseboni chicho chiro chibekire baka chitaili chikorerekana smart na wanyana abantu bakoenda ororo nigo bagoteba nga Gisairo na akorete gasiengia kabisa na bego toko musabo no gachakira ase chipara drainage yabengia atubekere ramiye na intogere tonyore amaenderero yokoni ibintu byaitu bunemesie okoni chae na lichika litali konya kukwama na bono moisonde ga ya kwama mata tokanya toko suguma tokapimecha Toskoboso mancho murigeria soroboti ronde abagaka kuruase igesaku kyabagera mono keri kyabaikoyo nigo bono bachiramo asamaga chamane kyombe ya Kikuyu Council of Elders imemocho Nairobi erikogenderia chinkwana cyugusegeta omurembe mutwe obochoria bonene umwaka bw'ikirubere 2025 na ibere asebono bawo bwereire ebyombi biregati yabo ebyo bikorenta kibura buru nabo igokuburukania omurembe asemesangerekano ao asebono batebire nigo baire amaiso nabo igogokikeria egendekyo asebatebire niribuya okoigwana kunyara koba gokoroisigwa erio kwenekia okoigerera obogima anene mono oboria bwabasaye hasoko barosire nigo bono baguchia kubwatana amona bagaka bande kuru ebisaku binde kuru ase chikaunti chonse 42 chia ense ya Kenya erigo chia koroisia ense ebwate omurembe. Tumekubaliana kwamba umoja wetu na ushirikishano wetu katika uongozi wa Kenya kama wazee Waluo na Wakikuyu uendelee kama ulivyokuwa kutoka jadi. Tulionyeshwa hiyo miaka ya zamani na ukoloni na wazee wetu na wahenga wetu mzee Jomo Kenyatta na mzee Oginga Odinga ndio walianzisha hii uhusiano, na hii uhusiano uliendelea mpaka siku za kupata uhuru wetu, na hata tukiungana pamoja na jamii zingine za Kenya. Lakini hapo pia tumekubali hata tukikubaliana tutashirikisha jamii zingine na wazee wengine wa tabaka mbalimbali za Kenya ndio tuweze kuongea na lugha moja. Hatutosheki kabisa kwa vile damu ya watoto wetu imemwagwa, vile watoto wetu wameuawa, wazazi wana kilio, kila mji na kilio. Ni uchungu mno, ni uchungu kubwa kama inchi yetu ya Kenya inaelekea kwa materemuko. Nani anachochea wa Kenya? Uchochezi, na hiyo uchochezi ndio inatufanya tumekuja tuongee kama jamii moja. Hata Kalenjin tutatembea pamoja, hata Wakamba tutatembea pamoja, hata Wakisii tutatembea pamoja, hata Luya tutatembea pamoja. Wazee wote tutatembea pamoja kama wa Kenya. Mali tunatembea ni mali moja. Kenya ikiharibika, itaharibika kwa kila mtu. Na ndio maana tunatembea kwa mandugu zetu, tuelewane, tusaidie Kenya. Wazee wenzangu, wazee Kenya mzima, kabila yote, tuweke maombi. Nimetoa hiyo warning siku ya leo. Sitaki tena damu imwagike. Sitaki tena damu imwagike katika inchi yetu ya Kenya. Toskabosio manchumo rigereria umurai oyo kuroberia emeroberio ye kyama kya gisiasa kya UDA umanyakaine buna Vincent Kwaya oyo igoro mujumbe niko bona tuguteirale chinkuma chiensemeria yo kwameria serikali asogotumika amachibu yo bachorio bokebwa ene kiwa sense mu bunge ya Onkalao ko ene kyabuna mbachi kunyara koba bakurubo baniko bwatekana ne chikura chira chiko ene kiwa omwaka ogocha bwechiri bubere 25 na ibere chubura ibwense asatebire niko bona obachori oboke we bunge niko botabwenda tigutumikwa kurwa obubani bwali arachikwane kiwa sobochorio bonene ka okwana sensemo ya Mungula constituency ya Machakos town kwa nigo bona atebire ensemeria yo kwameria serikali nigo bono egokerete obubuyobo bore obomo asebona atebire kyama kya UDA amone serikali obomo asama tukabwangoiga nigo yabuire ebirogo au ebinge bibochorio boke korende tibare sokya kwenekia chinkwana bunicho. Mmeona jana baada ya uchaguzi ya kule Onkalao, nimeona majamaa wengine aswa yule Sutikombo anasherehekea huku kwote, unaanza fikiria Jesus Christ has been born for the second time. Mtu anaruka
kwote. Nataka mchukue habari kwanza kwamba sisi wabunge ambao wako katika Kenya Kwanza na pia katika muungano wa sisi na ODM broad based, tuko na wabunge ambao wamechaguliwa zaidi ya 300 na tumetulia. Kuna watu kama Suti Kombo ambao wanafanana na kuku. Ushaona kuku? Kuku inataka kama eka moja inapiga kelele mpaka dunia yote lazima ijue kuna mayai imetagwa. Na hiyo kama eka natoshana hivi. Hata akawezi shibisha mtoto. Katika ule uchaguzi ambao umefanyika kule Ole Kalao, William Ruto amemshinda yule DCP leader Suti Kombo. Kwa nini? Yule candidate ambaye ameshinda saa hizi, yule candidate ambaye ameshinda alikuwa number 2 last general election. Na katika general election ya last time ya 2022, yeye mwenyewe bila anybody alipata kura 30,000. Yeye mwenyewe bila mtu yoyote alipata 30,000. Sasa amepata 3440. Kwa hivyo mtu ya Suti Kombo amemuongeza 5440 peke yake. 5440. Na ile kura ambayo imepigiwa huyu candidate wetu hiyo 5450 ni kumaanisha kwamba DCP imeshindwa na kura 10. Kweli ama uongo? Yeah, si ameshindwa na kura 10. Kwa sababu yeye wewe huwezi amka ati useme ati ile kura imepigwa ati ni yako na huyu candidate alikuwa amepigiwa kura peke yake bila wewe. Mancho murigaria habunoto wika humoria sense mentangani mesema yakorwa ensoko ensa ya motoskare togosi mechiduka kenkore nanda se kagetari getamba sense moya kabere togantro sangamange. Eye n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi. Omukubyo neritwo abayigenwa abange kurwa chikansa bakumirana na komotogia omonene wetira amatera amansu ibibungo naboigo amarandia. Imegata seni Ensoko TV tochikumirana keraritwo rya Jumapili jakira chinsa 12 cha mambia weka chinsa inye zinyari komotogia munguru naboigo komoterera nanche Diana Ndemo imegata seni Ensoko TV. Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, sio mimi. Ni Mungu ametenda, ni Mungu ametenda, sio mimi. Ni Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, hivi nilivyo mimi. Ni Mungu amefanya, sio mimi. Karibiwa wana kijiji wakagoroka wakamua sasa kitakachozaliwa tutanyonyesha. Raita waterana na inche kiraritkorie iki gochakira chinsa yenye chia butuko ukolentera chisenema morero. Fei kukumbuka hiyo story akaona kuliko apige mwanajeshi mwenzake risasi walishambulia miti akielani walipiga miti risasi. Onye toikerenetie toba na mechandende omoiroro no toke kiraritko lyomukubio gose Jumapili. Cheki kurushiwa mawe hapa kiteknoloji, cheki ndio hiyo mawe inakuja we shalala, alafu kuzungurutushwa sasa hapa kimasomo. Jibambe na Ensoko TV kwani rada ni ya DJ Fish. Wewe Ensengongo ibere kera etageka na kera ensa amangana maya nigo agwateka nimbe ngotuka gosaka nabo igo gukumanya ayarabe gagwateka korwa ase omochomone no Nairobi erietariane Linet Nyambane. Obutindiro bosombasi amate ninki kere tokore asama rieta ngoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi
ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ugoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Better Me nigo togo konya abantu bari amaru na mariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togo konya abantu buna umwanafunzi orenge kwende university ongere gutumia amaru na mariogo yogotindi amosariri wono yaikireke wango guikaru aligo. Panya oroyo onde orenge kwende kanisa utigire onge yakonywa mariogo yogotindi na amaru abasari. Erio twabaretaga Better Me twabarwali erinde obugima bwabo bwirane gochaso obugima obi. Twakirishimishe namba 0706380913. Better Me Rehabilitation Center lichi buryo gukora kingatare icyobutindo. Eye Nensoko TV uboroso bw'umugusi. Karibu sana mwancho muregeria sensemega ya kabere mesema ya kuru ensoko ensa eyamumbi muna soko gandra gosangana into na bono tokusika bosia sorobotro kubwatia monogari hebwe bunge enene mushimwa Moses Wetangula niko bono harure okoboje guchasa baraibe kanisa kone kyabuna nkuraje bare okwerikia kwa bananchi ase okoba abakichukura na kubwata ebibanda sorongorwa Western Kenya ka okwana hekero aumira naso musangerekano bare ntamo ababwata ni bechi kanisa ao hase ensemeyo ya Kakamega niko bono harure okoboje guchasa basaye na bega bananchi bari batarabwata ebibande babwata ebibanda bari batarerikia koba abakichukura bairikia ko baba kichukura una enchita ya mwego chia koenekia abana inchi kurwa senseme yumba chikwenyo robo kwa liborobia abo igo amagendro kurwa serikali nana. Bea kwa miaka watu wamekomaa. Mzee Kenyatta aliingia president akiwa 78 years. Kibaki ameingia amekaa bunge 63, amekuja kuwa president 202. Moi aliingia bunge 1956, anakuja kuwa president 1978. Rais Ruto aliingia bunge 1997, amekuja kuwa president 2022. Miaka amengojea, amesoma, ameelewa, amekomaa. Sasa sisi ndio mtu anaingia tu leo, unamuona kwa TikTok anafuta bangi, unamuona sijui anafanya nini, kesho anasema mimi nataka kuwa rais wa nchi gani. Bea tukiambia watu wetu, siasa si uadui. Hatutaki kugombana, hatutaki kutupiana maneno. Tuko sasa na vijana wameingia siasa juzi. Sisi tunataka siasa ya kusungumuza maendeleo. Nyinyi mnajua wakati tumepiga kura 2022 hii mumiasi yetu ilikuwa imezimika. Kweli rongo? Mumiasi ilikuwa imezimika. Nzoia ilikuwa imezimika. Bei ya mbolea ilikuwa 7,000. Mkulima alikuwa anaumia. Mambo mengi ilikuwa imekwenda mrama. Kama huna kipande, utafuta kipande. Kama una kipande na hujajiandikisha kupiga kura, uende ujiandikishe. Tulifanya juzi utafiti hapa Kakamega. Mnajua baba askofu na marafiki zangu wote, Osama wewe ukiwa ndani, mnajua Kakamega ni kaunti namba 2 katika Kenya kwa wingi wa watu. Ni kaunti ambayo ina watu wengi sana. Lakini juzi wamefanya utafiti, wanasema hapa Kakamega tuna watu 1,400 wana kipande hawajajiandikisha kupiga kura. Abarai kurwa se horongo rwa coast ni gobono baesokire na kurwa chingwana choko mosira umuraibu ense William Ruto ne serikali ya Kenya kwanza na ndemo na sokuriya go chorwa se ntunde ya kabira sobo chori bano mwaka wocha yeni ge kubwatekana na magendro hali bagoteba banyorire kurwa se serikali enene ayo ene kire gokonya abana inchi be chinsemecho kwegenderia se amagimabo abotambe. Hapa bandari mambo ya Dongo Kundu inaendelea kushughulikiwa. Kutoka hapa Nyali Kengeleni
hiyo barabara inaendelea kujengwa kuelekea Malindi. Kwa hivyo sisi tulipoangalia tukaona kura ya William Ruto ametujali na ametupa faida kubwa, na sisi hatuna lingine, kwa sababu anayetufanyia wema na sisi tunamfanyia wema, anayefanya hisani na sisi tumpe hisani. Mimi mwenyewe katika wizara ambayo naendesha nimeona yale miradi ambayo yameletwa hapa. Kwa mara ya kwanza serikali imepatia wavuvi wetu kwa kununulia maboti 820 million shillings. Kwa mara ya kwanza. Kwa mara ya kwanza governor, kama nasema urongo sema, Rais Ruto alikuja showground akawapatia wavuvi vikundi vya kina mama kwa mambo ya uchumi samawati bilioni 3.3, 3.3 billion. Kwa mara ya kwanza tumenunua hapa rescue boats in the coastal region milioni 350 kwa mara ya kwanza. Kwa mara ya kwanza hapa tumeanza kujenga fish landing sites na masoko. Kisauni Bezimba nimempatia 275 million. Ni kweli si kweli? Hapa Mvita Mheshimiwa Machele tukujengea soko Olta na matukujengei. Tukujengea manyumba hapo Olta na matukujengei. Hiyo ni serikali ya William Samoei Ruto. Sasa Kongowea tumejenga. Mimi nawauliza, mimi ni nani nikose fadhila? Siku hiyo nimekaa tu hivi, nilikuwa na waziri Hassan Ali Joho. Msiulize tulikuwa tunafanya nini. Likikaa kidogo hivi nimepokea simu kutoka kwa president. Ananiambia, gavana, tumepata mfadhili, tunataka kujenga dude la hospitali. Kwa hivyo utapigiwa simu na controller upatie details. Nikikaa shtuka hivi kidogo, baada miezi nimeitwa State House. Nikifika State House nimeenda kuweka sahihi kalamu kwa niaba ya watu wa Mombasa. Leo hii tumepropose ile hospitali ijengwe katika eneo la Kisauni. Ikiombe keba wakili aiga Kenya Law Society of Kenya ni gobono kiararirie guchia kugira hemerobero yo guikirana busio bw'ebigambiro ejumatano y'ikinya tariki 22 cy'umwaka uyoga eri bunenjere moyo korokia hobomo hase okomochia na gutugutirare obukurume buganete kwene kiwase ebigambiro au ikiombe kyo ni gobono kya mochire gati abo bisa hase ebigambiro abanya ko bagutumika chinguru chiabo be chiabisi nabwo kwene kya hemerobero hetari korengana neri chiko hase bakonyoria hegati ya masabo na boigo egati ebina by'abawakili abo nigo boigo batebire okonyorwa kwebine ebyo nigo gekoirera komondria umwana incho kawaida huyo kuria konyora obwene hase ebigambiro ebyo. Start into golf clubs. When do we want it? Now. What do we want? Judicial accountability. When do we want it? Now. Finally, what do we want? Judicial accountability. When do we want it? Now. Thank you. We'll take when we get to that point. Members have expressed concern of allegations of corruption, judicial misconduct, abuse of office, and unethical conduct by some judicial officers. Number 2, delays in the administration of justice. Advocates continue to experience delays in hearing and determination of matters. Members have reported persistent inefficiencies in court registries. Accordingly, the Council communicates its resolution to undertake a court boycott in 2 stages. 1, a general court boycott. The court shall undertake, the Society of the Law Society of the legal profession shall undertake a nationwide boycott of court proceedings on Wednesday, 22nd July 2026, intended to emphasize the seriousness of the concerns raised by members and to call for meaningful institutional interventions that will restore confidence in the administration of justice.
Amore kiama kia siasa ya DAPK Eugene Wamalwa niko bona haruro kuboria guchasomo seneta bwe county ya Nairobi yubeko kabero morikyo monene bwe kiama ya ODM ko ene kia buna kakwira nanga anyala ko bakago so ase kiama kyo ya DAPK enige gocha ayegani ga gocha maiga ya ego ko isiko buna morikyo monene bwe kiama kya ODM na bwe go mokonyi bumurai bwa bare abake hasensemo ye bungeria ye seneta seboigo muske wa malwa hamochiro koboro koborendi ase emirobiri emesangakano ya siasa nemona sa mochiro mu waziri otende to borendi boy meyense ase chibura buru hecho chane kiwasoba cholyo bokense mo ibunge ya Olkalau. Ni siku chache tu tunaingia kwa mwaka wa kura. Kuanzia tarehe 10 August we are entering the election year, and what we want to urge is for people to be allowed to do peaceful campaigns. Tuwe na amani kwa taifa letu. Lakini kwa serikali, jukumu muhimu sana kwa serikali ni kuhakikisha kuna amani, kuna usalama wa kutosha, na kila Mkenya analindwa maisha yake na mali yake popote anapoishi. Kwa hivyo this threat ya goonism ambayo tumeona jana kule Olkalau, we want to tell the government you must ensure that this menace of goonism, polisi na wahuni kushikana na waumize watu. Vile tumeona, hatutaki kura ya mwaka unaokuja tuone mambo ya wahuni na mambo ya vita tena. Let the people be allowed to decide whatever their decision is. Lakini ndugu yetu Sifuna jana amefukuzwa kwa uongozi wa bunge la Seneti. Hapo mbeleni alikuwa amenyang'anywa tena uongozi wa Secretary General ya chama cha ODM. Tena ametolewa kwa kamati pale kwenye bunge. Leo tuambie kijana wetu Sifuna tukimkaribisha nyumbani wiki ijayo, yeye anaambiwa akufukuzaye hakuambii nini? Toka. Imeonekana tangu baba afe, alikuwa babako kisiasa, alikuwa your mentor, now you are unwanted in ODM. Sisi wana DAP Kenya tunakaribisha kijana wetu Sifuna. Kama hawamtaki huko, wawache arudi nyumbani, tutembee pamoja. Jana serikali imeshindwa huko Olkalau. Kutoka Nyandarua ishara imetoka ya kwamba inawezekana hii serikali iende nyumbani. Manchumurigeri abo notoika homoerio asemesema yakuru ensoko ensa emo biamana soko sangana intu inche nkuru kwa Clinton Ndigi Franklin Amona Felistas kurasa studio kabere na banko na kwene kema rikini chibi chango chara senchi rengia gendra kutoro burigeri bya wemero beria gendra ta sembeo yakuru ga chinsa isa tonande ninchikure na gato sanga senchi weekend.